Ekirucu rwa Kabera TV West tukakwereka amakuru y'abaturage cyangwa cya Kabushwero muri Kashonjo mu district ya Kiruhura barkwetombwitwa ngo police batwarize jo mu kucondozo rubanja rwo kubara ko mwana oyizera kashangwa isurwe ugwa kaburebero mushanje kurwo makagabo kandi biri 11 yashangwa na jurwo muri Kamena kandafire abaturano bagira ngo police bagambire birujuro mu kucebere cyisoro mwana ogu babatangarize yabazire yakana batuze nuwe yagacha kagamba ngo abenaza ndakitehimbwa geno police akiyona za kondo mwana mutwere hata on him kugiranti tutwino busasi okuba kutanka kurondo mwana ok kano jangu tukatwine police okuba hama kabutabe ntutekatekaho kantaga batutahire mwo konka abo butajena na police obutajena utwa RC2 tino wabaziraka hatu notamuzo mtu najatu wantora milioni izoba ryanyumwe baziyo polisi RDC hamwe na chairman wa district edge bajemeserezibwe garko mwanyogu okugamba n'abantu stanka inababe ni cyamba ati biza turabira naburi ubunabe ni indonda nasanga ubwo mwana rya isho umwana wa isorwa jemeserezibwe garuka mu kubashobora ko byagenzire ubwo bamutira hamisho ogwa bamushabere no kushobora ibatandikire korondo kusiya polisi yahikire kwata abantu batano abar kutekatekwaho bakasaze nyowe umusirikare bakasaze no byombi kabita sara ngoriya dokte cyari echo kama nyego ogaho komere kwa ndani ndamo yego kutiro hakomo bakare iyo polisi omkugarukamo negira ngo ekokoremera mo yayo ko kwamateka garukuragira kafana mungo mwana wakati yao netu mukola ki kumwina mukomera akyawo kujaga tweso kunyakora kola yoko garo kujyo kwa twagara mugano ja ya kwito muntu bokushara umushango gupfa ningo muramuzi wahirwa yakusasira na koma amagara gawe gone life sentence nacho ndishana so mbure nababutwine nabanda butukuza kuronda ubu turakwate umushango ukamukwata ngo yamwisire nawe nija kufa so ikwenda kubakumuri ubujyasti mbezede ibintu twatanga RDC ningira ngo kusemerere ikintu kwata mpora abo kwa tuza kureba akabire dusibaho mu kiko twego umushana kandi ko bana enshonge cherzeyo kuretera abaturo butashemerwa no ku statements zo kugumana zihinda guturwa baragara kusera amabare aronko tuduka aronko ibiri kana ni nyirukanga natambuka no kubanga nukuza kuzaya akazi ubwo muhire ntana murebire wagatara umwana maguru garengera ayi none namvuga baje ebyake tukiragura azanye uko nameta nakutubona ibuzo ntashi umuhinda yanakwiye kumucucu yabahini bane ko kugenda umuzamuto hatinye buza ntanaganka wamwihira mwana ha akuyagira to mutoyire yabajya tereka mbagambire kintu kureba ataka mutizona ngarozi ato mwana komera amaguru aba polisi bajya mutwahi mbaranze mbati nyengo twacherewe ato mutumuzumura ato mwana sazara maraka wahura ato mwana bamwihaye bamuteka bakibika ngaterete kibera bamuteka moto kabamu abanyuma ngaraka mubuza abajungu bagenda ubarebire atbana kashokora abutabarebire ibumanyiruta tubine cyubatwa kandi umwana nagira ngo bakwasire arinda bamuteka ari bamutwa atiza abana onara babazungu abana nimbaga bamwe mugende mu mirimo jamwe mugwe wanu ati nange ningenda iyo polisi hamwe na RDC bahamiza abatura ngo bazagumiza muno kucondoza fairuzo nazo na information yonna tibitabwe file nena alongo kwaki nalongo no muganda imeto muganda kwaki naye yakwatibwa abazabina bari umunsomu kandi ubwo mwisire tarugiro witungamo tarugire cyazanga tarugire kamwenge tarugire buhweju arugire umucikumu arugire umugiki cyangwa iki amakuraga gashakwa Paul turi amureba